di kaya kaligungit, likli ka makapasakit, itemisem anasampi, tapnon ti Pasko, naragsak kaya pada-pada, iwardas tayo ti kapya, apiten tayo ket waya-waya. Anyan aragsak ko, tada kato'y arpad ko, nga umayag lailo, mangiparik na't aragok mo. Ita apaskwa, anyan naragsak ko, naragsak ka Paskwa, yuken barwa tawen mo. Pasko, di kaya kalidungit, likli ka makapasakit, item isem anasangit, tapnon ti Pasko, naragsak kaya pada-pada, iwardas tayo ti kapya, apitem tayo ket waya-waya. Piek, basit pailay, kutak-kutak ay mabalbalinin, alana na inkayirwarin, kaya ginaldo niyang manukin, at dakan dua asana, nagsinsindakan tibuna, bidakan at makapagkanya, nuawan na taing kay Papaskwa. Ngem uray makunami daytoy, di metisok tay mapatuloy, umanay metla gustuen, nagtaot kaunggan talatin. At dakan dua asana, nagsinsindakan tibuna, bidakan at makapagdena, nuawan na taing kay Papaskwa. Ngem uray makunam daytoy, di metisok tay mapatuloy, umanay metla gustuen, ngagtaot kaunggan kanakin. Paskuan, when dumteng manen aldaw aka gasatan, intay nga't sarap wen ninyo, Jesus mangisalakan ditay agtaktak, kagayen ken kakapsan. Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura, agkikibintay mangkanta ti Paskwa. Paskuan rambakan tay, ti aldaw ti Paskwa. Paskuan, when dumteng manen aldaw akag kasatan, intay nga't sarap wen ninyo, Jesus mangisalakan ditay agtaktak, kagayan ken kakabsat. Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura, agkikibintay mangkanta ti Paskwa.
Paskuan, Paskuan rambakan tay, ti aldaw ti Paskuan. Wen umay manin ti Paskuan, wen dumping manin panagkakapya, intay ngat agkay kaysa, amang sagrap anak ti Paskuan. Dumteng ti aldaw kagagasatan, panagtao Mesyes alagayaw, panangrambak aldaw karagsakan, ti tattao ti sangan lubunan, akay kaysatay amang idirti, anak ti Diyos umay manen, panagkakapiain na itnen, sagot ti Diyos intay sagrapen. Ti Paskuan, wen dumpeng manin panagkakapya, intay ngat agkay kaysa, amang sagrap anak ti Paskuan. Alakardasun, agkuti-kuti ka, di ka tumugaw, ngem tumakter ka, taalaem tay ited minana, nubasit ay agpanayin ka, ngem uray makunami dayto, di met isu tay mapatuloy, umalay net yata gusguswen, nagtaod kaunggan tanakin. Alakargador, agkuti-kuti ka, di ka tumugaw, ngem tumakder ka, taalaem taited minana, nubasit ay agpanayin ka, nubasit ay agpanayin ka, nubasit ay agpanayon ka. Kay tuya balay, kay naturumi, balay nga nang nga amumi, isungatan kay pakagulpian mi, kay nawaduan nga aginaldumi, aginaldo, 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 alana nang busbus kayo, uray no sinsilyo nung sangasako, uray no may maysa
no papel di bangko em uray no kunami daytoy imit isun kay mapatuloy umanay metla gusto na agtaod di ta nasamit a puso. Daytoy abalay kay naturong ni balayo na nang nga amamungin isungatan kay pakagulpian ni kay nawadwad na aginaldo alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may maysa no papel di bangko ang uray no kunami daytoy dimit isun tay mapatuloy umanay metlata gusto nga agtaod di ta nasamit a puso tiek basit pailaen kutak ay mabalbalinen umay nansan ket din irwaren tay aginal dumi amanuken ala kobrador at kuti-kutikan di ka tumugaw gen tumakder ka taawatem taited kanana nubasit ket agpanayon ka nu adu Diyos kanti agnina. Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamot kanya samgit daytoy ayat ta pabarwen ta dinteng ti Pasko Pasko, di kaya kalidungit Likli ka makapasakit Itemisem anasam Tapnon ti Pasko Naragsak kaya pada-pada Iwardas tay ti kapaya Apiten tay ket waya-waya Anyan aragsak ko tada kato'y arpad ko nga umayag lailo mangiparik na't arakop mo ita a Paskwa anyan naragsak ko naragsak ka Paskwa yuken barua tawen mo Pasko, di kaya kalidungit Likli ka makapasakit Item isem anasangit Tapnon ti Pasko Naragsak kaya pada-pada Iwardas tay ti kapaya Apitem tay ket waya-waya dua asana nagsinsin
dakan tibungan, di dakan net makapagdena. Nu awan na tayin kay papaskwa, ngem uray makunam daytoy, di met isu tay mapatuloy. Umanay net lataguskuswen, ngagtawot kaunggan kanakin. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw aka gasatan. Hintay nga sarap when ninyo Jesus mangisalakan, di tay agtagtag kagayan ken kakapsan. Hintay nga padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskuan. Paskuan, Paskuan rambakan tay ti aldaw ti Paskuan. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw akag kasatan. Hintay nga sarap when ninyo Jesus mangisalakan, di tay agtagtag kagayan ken kakapsan. Hintay nga padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskuan. Paskuan, Paskuan rambakan tay ti aldaw ti Paskuan. When umay manin ti Paskuan, when dumteng manin panagkakapya, hintay nga agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskuan. Dumteng ti aldaw kagagasatan, panagtao Mesyes anagayaw, panangrambak aldaw karagsakan, ti tattao ti sangan lubunan. Akay kaysatay amang ibirin, anak ti Diyos umay manen, panagkakapiyain na itnen. Sagot ti Diyos intay sagrapen. When umay manin ti Paskuan, when dumteng manin panagkakapya, hintay nga agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskuan. Alakar kasulit agkuti-kuti ka, di ka tumugaw ngem tumakter ka. Taalaem tay ited minana, nubasit ay agpanayin ka. Ngem oray makunami daytoy, di met isu tay mapatuloy. Umalay net latagusguswen, nagtaod kaunggan tanagin.
kargador agputi-puti ka. Di ka tumugaw, ngem tumakder ka. Taalaem taited niyana. Nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka.